پلیسێکی هاتنەوچوونە باژی ڕێزاخ و لە سەرنووسینە کۆمنتێکە ڕەخنەیی لە تۆڕە جڤاکیە فەیسبووکێ بۆ دەمێ چەند ڕۆژایە هاتیە زیندانکردن. مەسعود حەیدەر و پۆلیسێ هاتنەوچوونەیە لە باژی ڕێزاخ و دە کۆمنتێکیدا لە تۆڕە جڤاکیە فەیسبووکی دوعایا وێ چەندێکیرینەک و باڵا دز و گەندەڵە ژێ فەقیر و هەژێران ڤەبیت. ئەڤە بوو دەمێ 5 ڕۆژایە لە زیندانە زرکال باژی ڕێدهووکی هاتیە زیندانکردن. ئەوە دەمەکیدا کۆ ڕۆژانە بەرپرسên herêmê şanaziyê bi ezmûna demokrasiyê li Herêma Kurdistanê dikin ve li rojane li bajêrên Kurdistanê li ser rexnegirtinê welatî û çalakvanên medenî têne girtin. Berî çend rojan jî li bajêrê Hewlêrê çend çalakvanekên medenî jê layê hindek çekdaran ve bi cilûbergên asayişê li bajêrê Hewlêrê derê xizbûn û pê ragihandbûn ku bi wan nîne li Hewlêrê bimînin. Li dîv dimahîk zanyarî jî ku ev rûke ew polîsê hatnûçûnê ku bû demê 5 rojaya hatiye zîndankirin hatiye azadkirin.